ସାଙ୍ଗରେ ମନ ନାହିଁ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ମନ ତମେ କିସ କରିବା ବାପାକୁ ଡାକିବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ମୋବାଇଲଟା ତ ଆଣିଲୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଯେ ସେଇଠି ତ ନାହିଁ हेलमेट नहीं देती ना मैं मोबाइल बसला ना किस बोल तो करदेली मैंने बापा जी आम सागे जाइए ना अच्छा ठीक अच्छे बापा मोबाइल नहीं कर आसबे है ना तो बादाम पारे उड़े हो ना तेरा बापा ही उड़े तो पछा पछा बापा aku takut tuh